Dobar večer svima. Pre svega hoću da kažem da sam veoma srećan i veoma ponosan na ekipu jer smo stvarno napravili jedan veliki posao večeras. Good evening to everybody. We think first of all that we did a great job tonight and we had a great victory. Znali smo kakav meč nas očekuje protiv odlične ekipe Valencije koja naročito na svom parketu igra dobro. We knew and we expected what kind of game we could have here in Valencia against a team that we respect a lot. Prvo poluvreme smo igrali dosta dobro u napadu, u odbrani je malo škripalo, ali u druge dve četvrtine smo ispravili te greške iz prvog poluvremena, naročito u odbrani i zabeležili pobedu onim oružjem kojim smo do sada beležili većinu pobeda. In the first half we played really well offensively. We had little problems in defense, but in the second half we made a better thing in the defense, and on the end we won with a thing that we are recognized in EuroLeague this year most. That's a good defense. Nema puno vremena za slavlje, čvrsto stojimo na zemlji i ove preostale dve utakmice u Euroligi ćemo odigrati maksimalno takmičarski, a također očekuju nas i veliki izazovi u Jadranskoj ligi. Toliko. We are going to stay on the ground. The last two games we have to play also on a good level, and we are thinking in the future to play good in EuroLeague and also in Adriatic League as well. Thank you. Ha comentado que ha hecho un gran trabajo y que para ellos es una gran victoria la que han conseguido en el día de hoy, que esperaban ese tipo de partido contra un rival al que respetan muchísimo como Valencia Basket y que al final se han podido llevar este encuentro, que han jugado una buena primera parte en ataque, pero aún así no tan buena en defensa, y que han mejorado en la segunda parte a nivel defensivo, y entiende que eso es lo que les ha permitido durante toda la trayectoria en la Euroliga, en particular en este partido, pues estar arriba y poder llevarse el encuentro, pero pese a que reconoce que tienen la clasificación bastante bien, tienen los pies en el suelo, quieren seguir con el buen nivel que están demostrando en la Euroliga, pensando en el futuro, en seguir jugando bien tanto en Euroliga como en Liga Adriática. We didn't start the game right. Loša koncentracija, mekano u odbrani. Bad concentration, really soft in the defense. Izgubljenih lopti koji su više bile proizvod nekih naših loših procjena. A lot of turnovers, and in the moment that was very important in the first half. Mi je izgledalo da će nakon toga sve biti drugačije, jer smo morali praktično promijenimo sve igrače da napravimo potpuno stabilizaciju kako bi mogli da pariramo Valenciji. Didn't look that we can push all the way, but our rotation and all the players that came from the bench did a good job. Upravo smo odbranu, odigrali puno bolji napad, služili su u tom periodu prvog dila, znači nakon prve četvrtine drugog šut za 3 poena. In the first half we shot really well, but as Mitrovic said also, we started to play better defense.
situation in the second half with a good offense, which was much better for us. Nastavili smo se dobro u drugom dijelu, konstantno imali prednost. We continued to play good defense in the third and fourth quarter and have the advantage. U trenucima pri kraju meča kada je bilo 3 razlike dobrom i svega odbranom uspjeli smo da dođemo do pozicije da napravimo tu realizaciju koja je bila potrebna da bi imali mirnu, apsolutnu završnicu koju smo na kraju i uspjeli da prevedemo. In the end of the game, when Valencia came back to 3 points, we executed really well in a couple of offense that we had, and on the end we succeeded to get a great victory for us. Congratulations for all the players. Congratulations to the club and to our fans. This is great success for us that we are going to top 16. 2 kola pred krajem obezbedili smo teoretski plasman u 16, što je za nas stvarno fantastično. We didn't even dream that we can be in situation to 2 games to go in the first round to make that success and to go to top 16 theoretically. Veoma smo radili zbog toga. And we are very happy because of that. Ha comentado, en primer lugar, ha querido dedicar la victoria a su amigo Asa Petrovic, que como todos sabéis falleció hace algunos días. Le recordaba, decía que era un buen amigo suyo y que en primer lugar quería acordarse de él y dedicarle la victoria. Ha dicho que no empezaron bien el partido, que tuvieron una mala concentración, con mala defensa, con demasiadas pérdidas de balón, pero que el equipo en momentos parecía que no se podía enganchar el partido, ha sabido empujar, ha encontrado buenos hombres de banquillo que han hecho un buen trabajo y a partir de ahí en la segunda mitad han hecho una mejor defensa que ha cambiado el partido para ellos, que les ha permitido conseguir esa ventaja y al final cuando Valencia Basket se ha puesto a 3 han podido ejecutar bien las jugadas siguientes de ataque y han defendido bien para llevarse una gran victoria. Dice que quiere felicitar a los fans y al club y en general a todos los estamentos de la Estrella Roja porque ellos no podían ni soñar estar ya en el top 16 con 2 partidos por delante y que están muy felices por ellos. Si no hay preguntas... Gospodine Radnici, da li je pritisak sada manji, pošto je prvi najveći cilj u ovoj sezoni postao? Question from a Serbian journalist from RTS, and he asked if there is less pressure now after this success that we went to top 16. Prisjedno svojstvo je fantastičan uspjeh plasmana u 16, posebno raduje činjenica na koji način smo to uradili. First of all, we have to say that this is a fantastic success for us, and we have to bring it in that way that on the way how we did it is really something special. Odigrali smo jako kvalitetno ove večere do sada u Euroligi. We play really quality games in every aspect and very tough games in these rounds. Moguće smo upravo zbog činjenica smo jako kvalitetno igrali i inicirali razmišljanja o realnošću plasmana u top 16. Because of the way that we played came thoughts that we could go to top 16 even before that we did it. Ali u svakom slučaju svjesni smo da je u Zvezdi uvijek pritisak tako da niti ćemo biti manji niti veći posle ovoga, jednostavno idemo dalje sljedeći meč metalac i tako ćemo se ponašati do kraja sezone. It's always pressure in our country, in Red Star, and we know that, and we fight with that in the right way, and we're thinking about next game, in the Adriatic game, and we go step by step and game by game. La pregunta es si el hecho de haber conseguido la clasificación para el top 16 les alivia de presión en la Euroliga. Dice el entrenador que es un gran éxito para ellos haber conseguido el pase, que ha sido muy especial por la manera en que lo han conseguido, porque han hecho muy buenos partidos en todos los aspectos en la Euroliga, y porque la manera de jugar, la manera en que lo han conseguido, prácticamente les había llevado al top 16 antes incluso de lograrlo, pero reconoce que siempre hay presión en la Euroliga, siempre hay presión en
en Estrella Roja y que van a luchar siempre al máximo y que van a dar su mejor versión tanto en Euroliga como en Liga Adriatica. Dobar dan, Nikola Netković, Večernje novosti. Prvo da čestitam na pobedi. A pošto su već poznati neki učesnici top 16, da li imate neke želje koga bi volili da vidite u grupi sa nastavkom? The question is from Večernje novosti journalist, and he asked because we went to top 6, if coach has any wishes against who he wants to play in the next round. It's early to think about the teams that we're going to play against in top 16. For us, the focus is on 2 next games in EuroLeague, and whoever comes in top 16 later on will be really quality and will be, for us, the big school, and we're looking forward into it. La pregunta es si tiene idea o piensa en quién le puede tocar en el top 16. Él responde que ahora mismo no piensan en eso, que simplemente se centran en jugar buenos partidos, los 2 partidos de la Liga que les quedan, y que lo que venga seguro que van a ser buenos equipos, porque en el top 16 todos son buenos equipos. Si no hay más preguntas, no more questions. Thank you so much. Congratulations, coach.